ya TV West nakutangira mu gace nciragumwe abaziyogu hebera 3 byo ko kubanze 2025 ndiryo samusinguze kuzaga kusyaho na Sunday Brian woje mu rubonero konkare katubanze turebe kuri bigano. Mutaya makuru twabasa kudukusyaho konkare katugatandikiraho mu bwijwire. President Yoweri Kaguta Museveni ashabera abantu abo mucanga cya Arango hamwe n'ihanga ryo no kutwariza hamwe okwejumbera munongo mu program za government eziyatandikiraho kurwana sobworo. Museveni bashemereye koresa akagishaka okwetungura. The second Donglobo. Mario Tebedo Donglobo. The third one Lonyo. Mayor Dek Tebedo Lonyo. The fourth one Teach. Mayor Ngwen Tebedo Teach. So that you become disciples, you preach the gospel yourselves. Omutayo President Yoweri Kaguta Museveni abirashendekerezibwa mu kazuwe Janet Kataha Museveni honor minister byobwegeshe nebyemizano. And the people of Aleptong district warmly welcome you to our land. Your visit to Lango sub-region is not only a privilege, but also a testimony of your commitment to the development and transformation of our communities. Apoyo chwako NRM. Apoyo unu chwako President Yoweri Kaguta Museveni. Akwayo umemedeke. Abembezi ba NRM n'abamemba ba NRM bahingwize President Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa okwesimba hatine cya kanisa okwate bendera ya NRM mu karwa ke 2026 gasha kwa Abdul Karim Sengendo. Mugandi abantu abakore sortindo rwa Kanyite umurimba rasite izo abakera kwesharinga abo kugira ngo ri omumbera mbi ijo obumba rasite banetongoza orutindo rwa hunduzi wo rwa Katete meya Kacebezi akagira ngo haro sente zabire zishagireho ezera koresubwe okunduza orutindo rwa Kanyite konka baturani bebuza hawenchi no kusyato rutakakozero. Adam Mulindwa omutura ahacharo bihunya najangu nacho busasi okureba ngo wabireho meya Wilson Tumwine nuwe yabasuze kubakora orutindo rwatwirwa mizi wanyuma y'enjura eyagwira umwaka uguhwire. Orutindo runo cyali badde kirungi nibalujjano atera orutindo utegeera banga no orutindo rutumalidde abaana n'abantu abakulu amazzi buli lwe gajjula abantu bagwamu n'abaana ne bagwamu tindesa hezi waboda tasema kuba narabo abo kuba ruina maana make munonga ko kuba no rabyaho boda ora kuguma no runafia rurakakura Mutacheta abantu kuyita kwayo meya Jomo otwala sausi mwali wano bamusaba akalulu twema cyakulanga mukoera abantu olutindo luno mudde mukaba mu bantu basaba akalulu omukwesharinga kwabo aba bakingwa muhando ogu bitubwa nyuma. Ministry ya mizi n'obuhangwa bwensi yerukurabira mu kitongore cyo kurinda eby'obuhangwa cya National Environment Management Authority batandikire uburuyo yo kubyara ensharo z'ekisharira ekyorunyere ekiri kutanisa district ya Rwampara hamwe na Ntungamo. Ekisharira eki ni kimwe habisharira ebirukurugwamo amizi agakuzo mugera umuhango gwa Rwizi.
sasa rero storage yagiramo ubuzibu reka tugitereze ntuza kugikusyaho handi hake umuganda batura ku rw'umugombora ya Rutete hamwe na Town Council ya Kenzige muri Kagadi bashobangirirwe aho rutindo hamwe n'umuhanda hiva kugira ngo bicumbagize ubuherezo mu cwekeki aba bakacwa mu kwe kwataramo ubu bari kwerukora rutindoru hamwe n'umuhanda ngo bakatungobora abaturo ku rwo mu cyaro cya Kagorora Town Council ya Chezinge bagwatanise n'abaturo ku rwo mu cyaro cya Rubona umugombora ya Rutete bacwamo okwekora umuhanda hamwe na no rutindo orwa meniho hano twaturi kugwa mu mizi muno akonyewe nho ndakorera Kinyarwanda nandi kurabaho nyegwire ningwamo mu mizi tine esente zo kugira ngo nindetorora eyindi sub county mbone kwika mu sub county yanje no kushanga turi karahamizi gamino hatari rutindo okashanga nemizi zigitu yafoko mino yabijire okashanga kuza kwa musomontu ro rutaro umubwire bwenjurana muno munonga bari kole bizamu byo kwezi kwikumi abana tibashwanganizaga na busha abinji ebizamu bibaferaga abatura nibagira ngo umuhanda na n'urutindo bateganise munonga okukira munonga abana barikuzo mu mashomero yakutwara imishuburo yabo na n'ubundi obuherezo mu kicweka cyabo abana banze bakagama mirundi ibiri nabihayo nabatwara buzaremu hishemero rya gavumenti eco nareba buryo buzibu bw'amani ine muganja ine naneshuburangana cyonka aho kuraba hatubere bizibu abo kuba kori kuza umurikanye garamira uyitorera sub county abo muri nkeshatu twino mujuni nagumiza amagera ngo bo nkabatura tibine bushoborozo bwa sente cyonka twareba ubwire bwaho twagamba katwekoremo murimo tukore burungi bwansi zeni government eje etushangirizeho ngene nyona andi kushaba abebembezi mwena abari kurira amaraka gano umugandi abatora b'icaro ca Nombe 1A omuri ncune kashari batembwira uruguto rusyo mu caro cabo wijan wabona murwire motoke parking kuriya wabariya mujura tubitutine muhanda amwe yatwayekora mu twayeco mu mwuga ngo tukororugutwa bwanyuma aba tabagire kuronda government okwihaho bekoziremo mu rumono kwe kwayo amataka gabo bekundire bakatema nemisiri yabo ngo babase kurabyaho uruguto mu caro cabo omushijogo wa tukamuhiya bwizibwera motoka yaguma kuriya twaburaho kumurabi niza nijaha ni hakatuma kuriya twaburaho kumurabi niza nijaha ni hakatebe kakoka nyoke nyine tebe kakoka nyoke nyine nakatwara na mutanu wanjogo twamutomu katebe twamukiriza buri yomwe arebeke ngo akaguto kahika hakaye ahabo kuba enguto eyino mugasho munonga urya rguto rwa rubindi kurga kashare washika Nombe ntwenda rabe rwagati crossing dendo rejoining urukurga Nombe mboda rukuza ncone omukatensani orugutoro noruza kuba norabera hagati y'icare ca Nombe 1A rero rwigucere omurwa Nombe ahaboda okuza ncune kandi rwino buringo bwa kilomita 3 amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze na Evans Daremwe nko muringo guma go kutungura ibyo bwegeso mu district ya Kegegwa amaramizo gahire y'amataka habatura bombekeho amashomero ga senior agarukumanywa community secondary schools abantu bagira ngo mu bwire bwo misho haba harebekeraho mugisha ngabasa kwija kuza hansi ya government reka tuhumureho kake tugaruka na gake nciragana
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Ebirungi bigo mututu buto ekolera bukuru embosako ebaretira akazano ko kwangura omusyasa gw'emotoka akazano aka niketwa Ebo Savings Vurumura iwe chawe bikesente na Ebo Financial Services lero otunja akakonji akokutaho mukazano owase kwesingura omusyasa gw'emotoka ya Wish hariho n'ebindi bihembo nyamwingi ebyo kusingura ibyapa by'itaka bodaboda flat TV screens ente embuzi tankazamizi smartphones imitaka n'ibindi nyamwingi ijuka ngwe mirune yorabike ni kurangure na Ebo Sako omataji gona akazano nikatandika kibanza cyo kwa mukage 2024 buri omwana yitabo matera noti mushanji 5 mukaga 25 kinana na mukaga kinana ne ina ninga noti mushanji mwenda 5 noti 3 23 Otwiro ine terera noti mushanji 2 kinana ne ina 13 nkaga ne 5 ogambe na academic registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Zahangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkone wakinkorire orero tomurungi nawe bokwibuka ekiro kisisire kirije Rose from Nempa kirije Rose from Nempa kasheshe karonje Collins 18 ombcm tuliaguma nawe Kenneth points 18 omuhead Kabito Anthony points 18 ombcm bakine emyanya musine yo kubanza okukasini ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noti mushanje not hashatu na mushanju anana mwenda 30 Lily Flower Osmosi Celebration burungi Power Bank y'umutima gwanje kashukaro mateganje Nashemerwa kureba erizuba tugore yo ka chicken no problem umwe buryo no kimukwenda nako sakale order Nebiri. 12. No rebota ni ya hwechi. Kagaruka nkia hechi. Nketi za nanaka. Hati nizinga hao. Sita za uzazi takumara. Utabona. We sorting na MTN momo. Kwa momo app. Ninga shonyege star igana ni 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashuri
omuntu wagitwa konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takizire tukazakunywa imbogo nawe mpensiyo na nesente konga ntanywire mbogo ningushekerera ninguteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nenkolera ayimuka wanje okagaruka meshahara zanje Skylight Conference Hall Skylight Hotel neshangwa omurimbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council namba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa minji nitabarusya ubona batambwire wike hwire kandi tumanyisa abantu mwena nguni tucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishi emyaka binagumwe okisari ya 85 okorera chai chenyonyi Dubai na Abu Dhabi emirmonka customer service airport security aviation piloting sustainable income generating activities. Ensharezi bazitire ahaburingwa kwa kilometers 15 okuruga ahanguto nyigendwa eyambarira kabare omugombora yandija rwampara Dr. Ndizo miti erkwasa kwipresinga itsebranketi nacho stiyamba nari projects zindi mwenda tukabasa garaka tukapromotinga umwanya ubu ngo kweguri. So WWF tuli committed kusupportinga bona bali income yabo bakabasa kwebesaho kandi bakabasa kurinda ebyobuhangwa bakalinda wetland age naye kakuru umurimo gweshime kuba nekora habuhangani hangaryitwe. Yes, thank you. umugandi abatura abaheriro mugera gwancwera oguru kubatanisa ni nekibera cya imaramagambo barabwirwe obutagaruka kugutabika obwe barukurabamu barukuza kwiga enyamisho amezi garika kutembuka itakarika kutembuka rikiyuza ncwera rikiyuza nyanja mwana mukimanya riva nakane reki yitungwe shama ebingira abantu munongo hazo kubinga abantu namiza garukuga kunuya yegwirita gakarito mizi amezi gakijura gakabinga abantu kwa emiti cyo bwa bwa covid emite yo mubazi emite yo kuruga mubazi twara twari yo mubazi kurugo mbishaka abantu bakabazo mu ihamba ryitu rya imaramagambo barishura batanga kwiba mu babiruko no kubirukaho
so project tugeza kora emiti eyebe bazi ya agarukumanywa ka community secondary schools abantu bagira ngo mubwire wo misho haba harebekereho mu gishaniga basa kuzahansi ya government amaramiza gahire y'amataka harume rya Kicumu Church of Uganda Kasenene Church of Uganda ahansi ya Rwenzori Diocese hamwe na rya Kibira Catholic Church ahansi ya Fort Portal Diocese amashomera gagona nagashango mu ishaza rya Chaka Central kanda gagona gahire yo higitano ehuru yo kushaba amatakaga eyebembirwa mu nyishengero wa Chaka Central Honorable Tom Bright Amoti so nabwecho nkahandikira nisaba amaramiza amakuru agasohore kagina amataka maingiho icyo kurorao nkasaba bishop wetu akiki kuraba muri bwana mukuru wa hapuyo nagamba nitukisaba itaka ikaitano sole kombekaye community school batwara kusaba kwetu hari bishop na bishop yatugarukamu yatuhereza ikaitano zitaka hakelezea ya Kibira taliyo guwenka na yongera nahandikira bishop wa Church of Uganda Amot Kisemu okatuhereza ika 10 zitaka ika 5 kazitwa Kicumu ika 5 wasuhereza Kasenene abaturo ku rugo muri Kibira Kasenene hamwe na Kicumu bagira ngo abana babo babire batambure ngendo ningwa okwika aha amashomera ga government bine mu gishimo ya secondary school so ntubirije mbere kujya kwasa kutandika abana bakabasa kuganyirwamo akabana bitwa bingi bakabasa kutambura kuruga ibyankomangani zo mashomeraga mu nisime cyo mutano ekanisa ya Church of Uganda ebasize kutereza itaka erukwingana hikitano ayokombe kasini yetu kandi yongera kusima munonga owekitini hona no Tom Bright Amoti owabasize kuteka momani akabasa kushabita keri bakabasa kurutereza ya hikitano ani ka secondary yatandika abana bita bito bishabe no mu muhanda batwarenda kanise rero bapfa kubiya bavura n'abara zari twanya bashashore Right Reverend Bishop Robin Kisembo wa Rwenzori Diocese nagira ngo bo behireyo okuhaya amataka okusyahiho buhereza abantu so we can use as trustee of Church of Uganda namba mararo gatali na yitaka tuliheyo so mgaba amataka kwa mararo gomeka kansa yaba watu kuna services so mgiso kuroho namba talmarwaro kanitaki kansa irina tugahayo urwano liyombekwa ubwiro bwinji government yaza kutwara ishomero netware eryo eruko bari yatandikire na munonga eritandikirweho emeruka ebyaro ninge gombora amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuricegegwa abebembezi ba NRM mu district ya Shema nabasha